ye kan last week ya na weekend nti fiti efieda ya woda ukoda ebranda jojoda ne nyina last week etwam na muhuni a ekọ so Ghana ha ema na agrada by a press conference na sene Nyankopon hwehwe Nyankopon ne wo hwehwe no ana nka agrada aye se onipa obewunu ho afiri bone ho na wasakra wadwen na wafa Yesu Kristo se okra na agenkwa na wabosu na waka kire Awurade se waba ne nchen eno na Awurade hwehwe atiasefo so Yesu so yepe na so okra ba ko sakra na abofo nso ani age enya sa ampa meda ase wo ho na sana grada aye sania ye ka kire mo last week edi nkomo kire wo no se me ka se kawadwe segment ni sana grada aye a Nyankopon sana ohwehwe sana Christophobia hwehwe ye kwa bonte so na se ko preach a ye twe akra ma Awurade a ye ka ensempa ne kire abonefo no so mo sakra mfo mo bone ho tinia agrada aye enu na Christopho hwehwe enu na Nyankopon hwehwe tenka sempapa it is sana ye hwehwe na yenya ye mu bi aya my two ka ho no yaka kire Ghana for say agrada de awaye no sana ka Nyankopon hwehwe sana nkatiasefo enso so hwehwe a Christopho ape but agrada de no ye no emu ohwirem tie o se emu ani da ho makase emra nyi bibia ntum when you go to court and you know be kan che court to prekope na ogidi o hear evidence o access say we gina court to kura nimu no o kasa say no be ye wanim e ma court to kura no ehun say ade akoya yi ade akoya kan ni nyina ho ne kasa ne ntratare hyem ne ntuma tutuo mu no e chese asem no boa ana say no kure ade a court ye no court gi asem a the law e gi asem a o process it enti agrada de na woye no we have to process it analyze it na wo ma no yamo de say agrada sakra na agrada sakra dachi bia na ye bom kokko mo beti paw ye ka kire mo say agrada na yeduro ye kan ye mante in any case say also asakra na wo ye evangelist na ofre ne ho na wo kwose abosom ko a wo kana na wo jamiensa. What is the implication? Oja abosom miensa no o de abosom no konkoko o se de ka cham se abosom na agrada kom no e woni mba bi efiri e ba ye ma nye ni da na me da otwedi ampo Nyankopon se enema e ba ye nyina ma ne kire sampa ye ye hwehwemu anase ye ka asem a ye nim ne ye ka agrada asa de abosom no konkoko na wa nyonwanwa se wo so asakra na wo so asakra wo se abosom bi de wo ho na sa abosom ne de mitri nse no agrada ansakra na nsakra o kire wo pa gitum wa anya ntumu a ho nyamasam wudi matem a wa na wo ka wadwenkire me so bi obeya me aboa kwase ya kurase ni me kurase ni me yedada enti no sa na ye ka kire adenti na agrada akoda sales no ba no be ka kire Ghana for say afede wasakra me se sa de na Nyankopon hwehwe ensakra eni afe ayete se ya na betimi apa ho achi se wasakra ntime ginutum ne case agrada diewu ayampa so nipa diewu se de kra osufre twede ampo Nyankopon oje no meti asesa na wo diewu sei me nkrofo ne bo waji nkrofo sika waka so wono de akom na de onya ne ho wakom over 20 years ambeka te Ghana for so oboa okom over 20 years bia abosom no enye ne de na wo babi afiri sha bia ye hwa de wa ha e ma sha anye ko bi ma sesi a na ye ka kire se agrada ansakra ya mo de ye mo de Christopher sa na etimi gi nkrofo so betra so dam ka so wasakra no ma hwia asore ntwene nyina akọ yesa se ne ye de se we so asakra ntinu ne no ano no soma ka che o se mbra
ete sansem onyintum enkata yi demu no ate ya beka che Ghana for so wasakra wakanya me asem o sel prison na so besi nne emran nyi ate yi ntum da emran nyi ate yi ntum because untumi nka nche emra just like that say wasakra the senti no na oba ya na oba be you e wase agada emra esefata bia no minim ni echi no ni me echi no de se ni eti no no enche se eye bu a wabu nkrofo de mechi no na license anu ntua ana renew ye no en de gina so na bia na kan ahi e wo ne ho enu nti ene ebe omoche no a e wase mra ne di awase mra ne agada di and of course ye nimpa sa agada is running from so betumi akokotu ya ka na se emra be chi no na so ye mra den opa adwane opa sakra na ni asofo nyina mo ye njom tum asofo ni enya dem ye njom tum ana na base say ya be ka che Ghana for and na massacre fra evangelist ye video no mame o da form video ba ko da form agada horse na ye case o ye actress e chenye me wan kwato betu asan ba abontia be ka say na o yisini enye me wan so betu ba abontia be ka say na o yisini because ade ara o ye no e ye sini na wi keke o ka say bible ka say ne sakra ya gada shia ya tren radio so ka say ma me no ne eduro ene ke say abosom ko de yeduma kwa nye dia abosom a o de o say wa aboa no say nye wo dia agada ne edo yaka ma nya ntum da yakasa abosom ye ni ba bi afiri won say afedi ode miensa bi konkoko wodi abosom miensa e konkoko ukoduru nkoko on so krampo a ehoka agada ide saun ye nim dada me kwada minimu se woni hu tina mi sro na nye nemba so asakra adenti ana afedi ade abosom miensa eko na me kwa homa no so na me ne na akapu ni nkomo na akapu ani ebo ni din mo ko Facebook se ya na mo hwese ne agada da fom e de bagbo atobo babu da je babu ni zo peso di dware o peso dididi agada nya sa na yensa kayo wa yampu nkrofo Ghana ama nkrofo ni abo e wo aso ye nipa wu ebi aso ho akonfo papa ba ko mo bo so makoto meka agada sha ase no de lotto number ese oni eduru afede wo se sigagale Meda Ghana o yaka ne se mantia yanka bio da yaka ne yanka bio na bia yankopon be yi obi wa kukuduro te se man turi ne nkrofo bi no na sa ba na twam na me kwa ma so ne na akapo ngasa nana majo na me kwa me ne na akapo be kasa ba bia ni aka to so ye bodo na akapo bi na akapo bi din no eno no ne bebedi nkobo no abosom no ode koye no ekosi sen aka che na akapo abosom na agada ageye ma anyi antum da won se na ode bobosom yense bi ko oyo ba na ka so asagada nko hye no hwe ode hwese no da fom mini bible da ne bo che so opeso de ba ko ani agada we bible no ko we bible no dwilum hwe acting say hwe ala se obi asaka hwe ala se wasakra na was wasakra no he alasis no da fom dem hwe da fom mini hunu ho anokra mini chese oyewu akwa koduru ha wase afedie abosom mi ensa de me de ko abosom mi ensa de wo de ko ya kachire mu ya kachire mu sa grada wo de hwe photo wo de ko Facebook sisi ana hade wo de hwe eya ni wu kra eya ni wu keke neba Ghana for Babon Tibe catches a gada by Avram Ben Moshe. Moga as a Ghana for the Mosaka Bodam. Now drink crying it. There's an breaker. So I brand take come on to one. Catch him some here, I grab that and chop it down in Wakaso, Wasaka, and I babamun.
Tie voice you. You tie say ya tie. Tie na papa ne kan. Wo say nche, mo bete say God dance afa de. Wo te ne ho ene ne kura kwakwa ya asore. Edidi asofo bi mu atem. Na nansi baby. I nche, agla be ka say wasakra. Na ono ni kunu e be ya asole abedane sof mame. Still Ghana for bu. San come show we dem. You sure say be platform na first one. Me say your prophecy. O de mo hwe. And I say you are to change strategy. Okay. Very bad. Ghana phone paying for na video mo yaw. You won't see this in UK. You won't see it in Spain. Politics. Likey. Edidi asofo bi mu atem de now to say na nansi baby I nche agla be ka say wasakra na ono ni kunu e be ya asole abedane sof mame still obenya Ghana for bu. San come show we dem. You sure say be platform na first one. Me say your prophecy. O de mo hwe. And I say you are to change strategy. Okay. Very bad. Ghana phone paying for na video mo yaw. You won't see this in UK. You won't see it in Spain. Politics. Okay. Someone Abraham ka. Well, agada one na akapu. Wo da men kan se ni kru prekupe. San so one no woba, omo ware ya. Oba ye pe one no ware ye so konfo no. Eno wo de okwan bi ofa so nya abosom no. Eno oje abosom no, eno obe ware okonfo. O ware konfo no je ai. Eno no bete na kom. Eno wajan akom no. Eno asan ko ware sofo. To so be ye sofo. Mo hwe chronology no. Baby ofiri a oba ne baby okọ enti that me oja sofo no ko wore an roba obe yan roba na obetumi aye because hwe baby ofiri okonfo ono agyae oja ne kuru no wasafe de mabe me ya me besom me be ye ebe akom no waja akom no okọ ware sofo ena wasan ko eso oba be ye ayi me say yakopon gidi se wo abe pam akase wasakra no waje ba ga da de sabe abofo no kura esu opa gidi opa manyini ni ehwe wudi a wadi nkrofo enye sese kan ana say etuo no atwe na wutumi agi obi se afisikan bra no agi no ma matwofo abro no ma matwofo asa abro waka ho ni ya wo nkonsa ekasen mame video bi a chem desi a na mo de mo tin sa agada sakra na Christopher am worga na mo so mi di mo ho ya papa na mo bose ena wa jen yenya akra baako wonya agada akra na ye ode ewudi ya wa mankofu adi ni de mo nka ho asem yenya akra baako de sesa na te de a ena ke be di boni sa ni ababa ka se ya sakra na kanu anu no Christopher nya twom yenya agrada na yede ene ntwonta ne bonim sa na nka wonko wu ene obi awasaka na ya ene ma du ya baifo ene penipa ata idat prison waso wasakra waso okanya miasam ono kwa friend ho evangelist papa okanya miasam sa agrada onim bible mu by false preaching enye bible kase ne sakayo agrada mo foto epunu no ntie ya kacha msa kapo abosom no de kom on sa fida kodun kokko kai kodun kokko no kra no e kakra ba ho abosom na hwe ye besa de abro agada ntupa ye ready na nanom panifo se untumi fa abosom makro mu osa sa ankwara na di mi fe no nsu anza aye Ghana fo mo be gina di amonyini ni me ma tu de enema asimi hwe hunu sagada waso nyame ene nya bi no oye no by force ene da ho wasakra by force ene da ho no nya bi nie bible kakraka enya bi nie ye vensia ye be san ba so bi wo de bra Facebook na hwe me mama ne me wo faase e mon komotew me wo faase ba ko ha ne mon komotew na fe patience nya ko asori aba ono so ha na fe ye ni komotew aha yeah ha Ghana emo ye ni na ho esa fasenya mi ni monyam sawuru no gozo ni fasenya mi ni monyam basantumo kitamo akasamo manchini mo e fasenya mi ni monyam ye ma dije mi bedrude e benize mi da wasio e free back
106.3 FM. And then I come work up in Polo Fire back up. So as I'm not catching my penino. I say a big thank you to the President of the Republic, His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, who upon receiving a lot of petitions from well-meaning of Ghanaians and friends home and abroad to intervene and gave listening ear to my plight. And to catch the Secretary to the President. And I'm putting Nana Dankwa Akufo-Addo. Say, if you want to pardon Obia why boni bia a one kasa prerogative who was at 2 minutes. Obia no ni watching but yet some way free. A crapim polo how I tro. No man and lawyer so a kind. A catcher say or down man peniase. Sans a brow petition a free. Ghana for a walk, Ghana, and your brooch. And now burn and now tear nasam. And two ba mutie na asem se mampani uyi no saa keka yenya let a be amfiri ho me say no de yo mampani wan kasa utumi na wo se obe paden obi osan kwaso no ka secondly I would like to say a very big thank you to the honorable Attorney General Mr. Godfrey Dame for his great support and for representing the government at large in taking this matter up as an exceptional case considering the situation of my 7-year-old son. Where it is where my kind yes my debiasim send your kind na mature no. Enti Attorney General Department eno mampani say na mo ye na mo akwara 7 years nti ena mo se mo tie mutie nasam ena mo yi ne ka saa Office of the President or Office of the President. Yura Ujiahin, Honor Secretary Abanes. Yura Ujiahin, Honor Secretary to the President. Okay. Etiabese, Yura Ujiahin. Oyobia, minimum your nyonko from afar, me shiauda. Me teswa respond kama. I respect you. The best says someone can turn another Dankwa Akufo-Addo. Say Asama, a crapin polo catch a Ghana phone. A we assume is so. So upon hearing my petition, you intervene and gave me a listening ear. Petition no cramp on Pano Sakaya na. A crapin polo on another Dankwa Akufo-Addo. On Saka petition. Okay, Kaya. A crapin polo and lawyers say another Dankwa Akufo-Addo. On saka petition na Ghana for church ye no also usomu upon receiving chesa ogie na Dankwa Akufo-Addo also ogie His Excellency was wo na agie o e na oba mu to intervene oba mu be gire mu hu mi mobo waso pa eti asem no na do de so waso pa de eti asem nada. It's another was super TS7 and I did take Pimpo Asamia. Yenya official letter from the presidency indicating that you had even pardoned a Pimpolo. Nentia Paucho, another Dankwa Akufo-Addo. Mummy your official letter. Na Sassam Wino. You say I say appeal in there. Mobashase. Just also be the anybody actually. Yaka check and for the people on Sakra you tone. Yaka Samante. What's your response or the man will be? Obi a wo tunu fo aka che ne se e kwapin poro oba ye no engasen ka to boas na do hu se kakra na restructure wo ho na ofri social media kakra o ka che onipa ne se firi ho kodo o ye bonsam ko se firi ho me de me ho me ne fa me kwapin poro onya me e ye me kwapin poro na me de me ho o ye bonsam asa wo ka che nipa no no enanu ya sika ho akasakasa one edkb amako wie kra se sika bia nso so obi anka emfa enka bibia sa eno so yeso pre drok apempuru yese kwapempuru on sakraye afi de so mahu Ghana fo na moginity no so hu
yɛne yɛde ɛbɔ nsama yɛ mpani pa asɛm